Pemirsa paumahan utawi jero duen I Gusti Nyoman Warse ring Banjar Celuk, Desa Buruan Belah Batu Gianyar pun ring tanggal 7 Agustus, sawetara galah tengah roras tengai. Nenten wenten korban jiwa nanging dani memocol kantos jutaan rupiah. Kapolsek Belah Batu Kompol Imade Berata Ngwadarang, anutin saking saneka wedar saksi mata Iko Mang Indrawan, api pinih ka pertama kepanggih saking gedung kosong sane nampek saking jeron Pak Gusti Inucap. Krama sane panik maut saha antuk mademang api nganggen piranti sane wenten nanging api sayan ngelahlah tur ngagengang nelasin wangunan Inucap. Ring bayu punika krama raris nunas wantuan majeng petugas pemadam kebakaran Pemkab Gianyar. Petugas pemadam kebakaran saking Kabupaten Gianyar sanirau ring lokasi sawetara tengah satu langsung malsal mademang api. Memperkanti pini becik majeng petugas pemadam kebakaran miwah krama pamuput nyane api sida kepademang risampun 3 menit. Kapolsek Kompol Imade Berata Mausang anutin hasil penyelidikan sementara kepolisian Narkayang kebakaran Inucap sangkaning api dupe risampun puput ngaturang pengobaktian. Gudang sane pun kauningin medaging sang miwah busana bekas sane ngawinang api dikelis ngelahlah. Lianan punika Kasatpol PP Gianyar Dr. Anes Imadewata Ngwadarang risampun terima laporan paiketan dani nitahang majeng dase personil damkar antuk kali armada. Petugas langsung mademang api mangdan enten sayang lala genah lianan dan pos nguningayang.